Karigira nende nidrite witi na mbere kwithira ina kaitake ya ni bwana ontubako na kanya kangi na kwatanira na batu ino ontubonde to chia Weru Thaa Ithatu amwe na ira tukubanganite orobo Weru arini MCA Victor Karethi wekirwa mpeni akierekana kunjira kwithukirwa kwa County Commissioner tuko yeworo Muritingwe wa koti ya mawa kuragwa na gutigwa njirene atete uturo Peter Munyako endekithwo twika munini wa Raila kiregete kia urais ni mubunge wa Yala Puraburi NMC wa wandi ya Mwangambia ukinyukira Rwiro ne nyuma ya guchindwa kiri muchunjo Unaniyoto madhidi ya Weru are ni Maureen Komena ningeto Phineas Imana Nteto chia Weru Thaa Ithatu ikambiria Thaa Ichichiongwa Mabunge wa Yala Puraburi ugete ati Meru itigwa tambaru ngwatano ya Azimio kithira ministeri mindene ya thirikari nene Peter Gatira munya atithira nende akithira ya munini wa Raila Odinga kirwiro rwagite kyo rais amona bo na mutungeria wantu bamwathe Mike Makarena ugete bakanirwa negiteo kiramunya akithira kinenkairo Boniface Mongera na utwambiria chio na mwankero gorobwa ntukwe na arua methe Nteto Weru TV ne kinyiri Nteto cia mwanya Nteto itibagabagitwe kana nya ukunduro nangi are Nteto ici ikora ministeri mya jandiguru ne Kenya bona Peter Munya Antoni ari tio mukenu Minister Munya tio mukenu nonto bwa Nteto ijire Nteto embere yeteke munini wa rais kirekeri wirane kethro ekiona inde nandura kwithro etegira yokara jakyo muthonoka Nteto ijirenyo niretete mingi nya kwithiro gitu ya gitaruka gitene gaka ndurenke ame kuringithia kura ne menkaja nduru ne Kenya ABC wo korokera bitha mune Marjan Hussein barogere batithiro bagitekiria mutondiro tabutira ngo itariki 9 muri jo iri mwaka jojo kwithiro esho agite kesiasa janduru ne Kenya kolingana kanyoni Nteto roto kunyorete Nteto eji na atwerite Minister Peter Munya na kwithiro muromo bobwega Bosi owe Rais Uhuru Kenyatta wategera no chabachabani turata toto kwithire chokera ndene County Meru gushwagite nkoroki Nteto jine shokerete thumbirwa kathari mubungo Yala Puraburi ore ugete ojo ile limfanya Munya asiresign kiti yake na katika zile points za Zenovate alikuwa na 62% katika mlo community ya gavana ahandi tuliaindiwa na Uhuru Kenyatta eti ya kwamba Munya usiresign tunaenda kupatia wewe pale juu namba ngapi namba 2 ndio tunangoja sisi wa Meru bila Munya hakuna serikali there's no certificate mimi nipati lini wanapeo siogopi mtu na sipembelezi mtu hii ni handi mlitoindia na saizi nyinyi wale ambaye mlikaa chini nao mlimweleza kwamba atakuwa deputy saizi kiti angava naenda kuenda na wakora katika Meru community Meru yuko katika meno ya fizi imeko meno ya fizi wakati wote nakuliwa na fizi kwa sababu ya handi ambayo mliotoindia na bwekareka na Minister Peter Munya akionekana ko itheru either ntagaro ingi atongirwa bongi bakumarotero Meru ibonekene perungamana nwe kweta kwina gitu muno kinyabutu wa Meru tuciende gitariri tukarwira Munya muno onegiti kiu kia namba 2 na iguru na itukuromba kinya bangi batu support nontu gutira Mweru ba kinya ntwaliko au turi nandi independent candidate independent candidate lakini nge support mwana wetu gatira Munya ankwenda kwera mwana wetu gatira kinya che muntu ngeka wera imo wata njara twenda Munya wetu arane image wasimyo Mheshimiwa Munya tori ugatere kinya wono ng'anyo kwa deputy president kiroterero rwa Azimio tote na ngorana ogo muntora okwenda korona Munya ndene Meru ne mongo wa Meru bila Munya hakuna hiyo Azimio tunasema bila Munya hakuna kitu, hakuna mahali wanaenda.
Kama sio hivyo lazima watueleze tia kwamba ni nini na nini na nini. Lazima tukae chini tuelewane kinya tu itokuwa no munya no Azimio lakini kura imathabu ya talawa na munya inyete kire na kyo kya minister teka kire teki nini muno ndene Kenya. Munya ke ya kwithira inya tethira a running mate. Itobati kwirwo etikia weri ikego ke secure. Etikia minister amero ibabati kumete etikia kwa ya anthe no chokia. Ni teki nene. Kwa no munya no Azimio kinya ni no mbue no munya no Azimio. What about tomorrow? Goro ejo hedro karikana bobwega kinya ukanyuma atongere bamwe barabengaruko winge gisisa na Mr. Peter Munya kinyabo ibaugete ojo wasala oroke na wata ndogonde meo yate gete hapo inatanga oramu kwa yanyete mako kende ateka manto kwa kareno ndo Munya atwaru yanu era atwaru ndawe kura tireito kende nakare sainde mwange awaji kowende kwa kiro itwayanye nindo asona karomba kura ziazo o jore naku mutongero kemokepa Kalonzo Musyoka kwithira gitetera Daktari Ephraim Mutua no agikuberia mathakaru akerirwa ne kuru mero nabo barombini nyabathitho bethirwe shumiria barungamana Mr. Peter Munya kende thura kionekana na Munya noe ete atongoria bonthe ba Meru aria sauti emo kenda tomba kuona ete kenda deputy president lakini aeta wenka na bangi zaindi ete kiugo kiona kuina inya ikambare kwaria iko ware kwaria ekoro ibararerie itokwenda wigwa njuri ncheke ne orua ya rete kiwa mwana wona nekero ete kiu kenda kiomba kwa straight lakini tokiri itokora wantorewe itokwato ete itokoro inya ibaratoria naira abo ba metheka lentore iwingwe etebwa na mbere mandamuka wera ibo yana kuwa nendete Munya lakini ukenda Munya ukiara kia Meru Kalonzo Musyoka mpatia kwa deputy tuanguke asubuhi kama watermelon bam story ishe nke report Nteto TV kumaja kengina kisipo ke Nairobi mbeta Boniface Mongera Ngine kona te akariba kuma marani bachumiretia na kuwa barenda munini wa Rais William Ruto edra kidurani ndi senator wa county edra kaniri professor kidure kindikia munini wa kikirwero rogo chwagitikio Rais kiduranone kemori na nabari wa kindikini wa kubatara bakiuga nende adhuru county ewikomba ukira Mati Mugambi na Nteto etariria itigarite ntugo inyanya kikiri mweri uyu wena arombi bagitikia mutongoru wa mugongo kiri chiacha cia nthiguru ya Kenya batangacha nini bao akari bagichigo mbunge kia mara bauritie munini wa mutongoru wa mugongo twenda Daktari William Ruto kuthukia kithure kindiki ari munini wake bakiugaga na kubuira turenda kindiki tukigwata president nitudurerwe kindiki ari baiswae na twadura na tole dura president wetu tugwete Ruto William Ruto tokena dura vice wae kendeke lewe endeke akeja gukuna ntuto mugwete ogune twize twera kwa kanyele ni kainwe no ne mwene tori baba bagwatitio ntububu mbaru nyuma ya tongoria ba county ya Tharaka Nithi kwamberia bakiugaga kithure kindiki begujanaga na Daktari William Ruto na bakagwatanira bagatethia Kenya ojo gweta Munya na totindetie kariwani kana ne akararaka atorailetia getweraga nembe otodiete twaumira au na onaika twaragana kwa ni ngari jiatomwa ni ngabana wetu na kareke nibo baturagana gabuni kenda tomba ukinya gwetu kuri na welo ukanyereka katukaimya rera gakeja ukona tumeula kagaturondekagira Kenya ni William Ruto na niwe ngwete ola tukwenda kunenkera gite kia vice ni bwana Professor Kindiki kuma Tharaka onatigwa tumurambe na Meru onati Tharaka Nyiri twinie kao ne twinie getu bakiongera ibainyiritie ati kithure kindiki akaya gutwika munini wa mutongoru wa mugongo gukagia na ugaruku na nkinyo thina mbere bombe kwindamira ntu ba nthiguru ya Kenya etodurerwe ntura ukaomba gutopikiria tawe kindiki uri wa kuma Tharaka ndala ideria utongoria bwa Ruto na kindiki ninkuona bagatopikiria turi wana insi na batutenderie mathinani mau turi namo
Kindiki akeja kwa yakina tonya akina tuka bais awale wangu atenda kudira modetuni akenda kudira kilako balami ni kwagu barabara yetu eterami tudija kana tweka kamolo mkanika kina twaileria tukina ilelwa Nteto cia kithure Kindiki gutuika moninwa mutongoru wa mugongo ciambiria guga tene na kugia mwanki agukinyuka kuromba giti kio ngavana abo akaunti ya Tharaka Nithi Weru Thaa kumuria mugwatie ciacha. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Uba Martin Mugambi na gino kunete mutongeri wa baraba ingende ni abunge akaunti ya Meru Victor Karedi ne kirimpene ne kirage kwerekana ne kunjira MCO wandi ya dwana ririkana atenjara ikini ndere kire mantera erethirite ya kumera ntuko yorontere yuna akaunti commissioner wa akaunti ya Meru arethirite ne ndi akiata wakinya kwa rianto ntere chentulele nyuma ya mpithukiro irethirite ikioneka akaunti commissioner arethukirwe ni akaribara bona nete muduro yo kumanya mpithukiro na kinyi ko byanto muduri muriuki na chikinya. MC wa Thona Victor Karedi na mutongero baraba inge bunge na Meru muthiro na Arua na aciethire kiripita none aja kituneke polisi mutini wa Kangangi nyuma ya gwetwa nikenda nikithia rwaria akirikana no tumire kamera ikorutero ru ni kuringana wakiri wa Maranya amna bubu Karedi nombere korukwa na bodi na ketho agicoka ntuku njumene kumetwitite to yarukirine to yete record statement apparently to record statement to is supposed to be arrested no to wa kamera ile chiora inara atwana ward nara Kenya kengeche na kebiro we to record statement arrested but fortunately to manage kumurita na police board na aero achoke renge Jumaine next week. So Jumaine next week tokea kwa yakenda tona the real allegation ira agorania with I mean case ira agorania with tene ya ko korang kamera na acted in a manner that led to korang kamera ile chora ro 10. We thought we are coming to address kato yete ko address issue and bara ba kwire lakini apparently to etherani mito kwa riri manto ya kamera ile cha kwire to try address manto ya yeah, there's 5 lives that were lost. I've demanded for full information again because he's not going to court to cover that information going forward. So to come whether this is genuine or it is politically motivated. Na kuringana nwe augire kinya gwatoka ni na kairi atethwa agikira agetana mbere gutetera ndu bao muno ni thinere kurumiro ni maitha baraba kona bakiura ntu ora gukia det ni CCIO mbia non kwariria mantu ya gukarikana ara uragokwa nkithona kiambite tu kwa na statement nde anda wato ndaingirwa na inkwenda kuria antu bakubangania mantu ya kuingirwa gokwa iba menye uturo bo muntu ibo bwina bata nkurukie bon kamera utire onde mutongeria nkaremwa ikwaria Nteto na twina atongeria barabangi ati non tuitukira kuatwa baraba kwenda tuata inyaba tuata bora ntuko we are ready and willing kuatwa for the sake of the people we represent. Akiuga thirikari mukanajwe kwejana jwa bimebiri atiketho kyagithia mantu ijuete rugo non to county commissioner ya nara ura kithakene anto baurawa akawa ito mwa chiumia biele mathiko ya kuthira mwero nkoro twerero itwa ya na chiumia biele tori ya ringi anto bangi baurawa nya askari baura ina matabithi askari akaura nonge akajeruiwa na tukero itwa na chiumia biele ate answers ikoneka to wanto betu ibanenkero buduki tukero itwa na chiumia biele tori uria this chiumia biele bi magic ya karia na ata these 2 weeks itekomba kuthira and our people are I don't know ntekomea really whether thirikari ni kuelewa magnitude ya mantu ya na ibyo tukuwa CS Matiang tutikwenda statement tutikwenda statement kuma ke president toriwa batwe action ne ombe okarika anto ibanenkero bunduki sheria tokurukire bunge ne ombe kwa implemented kwithira kutina kamera nyemwe kuonekana Ithatu neretu ya Meru tukarayaka thirikari kwa tukinya tukona yaka ite ku value maisha ya Meru baba ku value muno niene kamera baba kuma rureyo rwarungi amna bubu Joseph Murangeri urani mwandiki munene wa Njuri Ncheke augite thirikari nibiri kumira kutigiri kuja bibi biteronekana kairi arakuga thineji boja kuri Njuri Ncheke ibeje kumenya ati irumane na bisa myunda urarungamirite ntereji thirikari batuma askari baire beta ukarigo tukaria nara askari batumu bakungana na twambete ruguro twakungana twaukaria antu betu batikoro tukaigwa kwe muntu ungi ukuite kairi ati no ntu bwan kamera nkiuga ka ujo with a reference twena mucemano wa regional commissioner
itwaigerwe migambo ire kwarua ni antu ba Somali ibaugire bo ate akuru banjurie ncheke ibo baere thirikari ibo bakwathana na ibo bakwenda kuinga muturo bagitangaira miunda wega kwa utweja kumenya miunda yetu ura wenda ya no ugo gwitwa ndiraso no ndu bamwetire kinya rietwa no benderetie miunda ya Meru na tutetikiria ukara muntu eja kutumwa chore kana kuringa biashara na ithaka bia Meru tondu bo ndiraso kuringa na ura akuru bakuga na ura antu ba Meru bakuga atugwa ndiraso tu wanka officer wenta itold kuthuko kugitanga miunda ya Meru na atwebere na mpura kumpigika no ro mwikite tukamumenya. Nkiripotera Weru TV Mbita Muthuri Muriuki. Mukrumwe na Reto Florence Kanario Rai Mukari wa Muchia Maua na muritingu wa thirikari ya kaunti ya Meru nerete nambere kuingire borithi kira kurikana nwe muthuganiru wa ura munene kiri uko kya muchoreo kintu murume nerieto Swale Kalema uranende urare muramiri wa koti ya Maua gisio bunge Kegembe South kuringana na ripoti ya borithi ni ati baile ba barethirite nende bakiria amwe mukrona mwe krontere cha Maua ne uri barare mukawene yomontere chelare kamera cha CCTV na chuni ndiro na niaba kyumaruka utuko bonene madani ada kenda nangare Florence arane ndemori ya Swale yodirete tirmawa rutero anjira KK machungulwa Thaa Ithatu Dennis Mugendi no tuachio Florence Thaa mukari wa Maua Igembe South na mwitingogi kiri thirikari ya kaunti ya Meru niwe nandi ekiritwe mpengu ni polisi ali muthuganirwo munene wa gikuo kya munyanya wawe wa ntumurume tawe Swale Kalema Baraza murungamiri wa koti ya Maua uria aragwatikanire oraitwe na mwiri wawe gutewa mwikano jo barabara ntere cia KK Machunguru Igembe Central. Kuringana na riboti ya polisi ni ati kuri ntuku ya Jumamosi mathaini ja ugoro kirabuni ya Kajuko ntere serare Igembe North muthuganirwo uju Florence Kanario baranyunyaga na musore wawe Swale kuria barambirie nkusanio Florence akiuga Swale na kumwanya na mwari umwe nyumene utuko bou baumarania bagitetaga ta uria mbisa cia kamera sikuonania abagi angali ya Florence KCF 721C kenda basoka kwao Maua indi ni ati Swale atakinyire na kumwiri jwawe jonekana jutetwe barabarene antu gukumenyekana ta KK kilomita 3 kuma kilabune ya Kajuko. Ontuku umuri jukuonekana rukiri Florence ekirwa mpine aria arethiririrwe amami nyombene yawe mushine Maua biala biawe bia gatigate na gikinene bikionekanaga bire na ironda ontu mwankana ndi etite na mbere na kungwa mauri ni polisi kumane na gikuo gya Swale murungamiri wa koti ya Maua kuma Mombasa. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine Maua, kaunti ya Meru. Ngina kuna TMC wa wandi ya Mwangandia Julius Bijewa na chebelete kiru ro choete KMC ya wandi ni ya Mwangandia kwa kibindi kibidatu na bonyo maikia kwa dhiraichi nda wakiri mchunjo ya kiama KUDA yura dhirite ujuka mtuko ya Bijewa na indi nedrete agiti kira kiampumi che muchunjo yo nabo yabura tutariro ni mutuke kare na yoro kura agiti kya ward yankwene Martin Kome makasi na ugete ari na maka wa certificate ya kiama KUDA ya kuruira yetike ukinyanyuma ya gochino ne purity mushaikire muchunjo. Nyuma ithurano bia mucujo gucokerwo igoro wandini mwempumi ni cirumire na ragutari na gacha tangerekano wandini ya Mwangandia Central Imenti ale MC wa Thai Julius Mbijewa arashindwa ni Kome Gitura na tukiaraniria na Mbijewa na ugite ithurano biu bitetithirio bwega kinya kethira na gwitikiria mpumi akiuga wati na ming'ang'ano na kia gwika weru nene ati Mbijewa na ugite wa gucebiria ndebene kiri kithurano kia mweri Jwenana na ikurari na irregularities nonto ninge mathanduku ya 5 yaraithirwe na jange jate waja unangwa wona mantu ja maingi sana lakini ja Democrats ankwenda kuga ni kura ciratangazirwe na igutangazwa ndethira uni nchindi ne Kome Gitura
na kusonto bu ankwenda kumura pongezi nonto nashindire muchiyo jujo UDA anto mwanganya ndipo bakamua ola bakona no babwirite kwa kura centari kenda mweri jwenana kure kwa nemwe nkaringiro mo kulingana na gita riu likethera riu kinyaria kuringa kura kwa uganjo kikanya kidogo kakumbanya ni kuthugathugania next course of action ende ntirunga mioni na ntirunga manyana independent party bije wake akaliba mwangambia wirane bangugisha wira mbirite agatigira kwirike mbere abeta kethuranone komba gwakisha ura kumbikana kabisa tukumba gukinyaniria mirandi iu otuka ngugire are kwenda kulitwa na yomba kurikia bubwega kendo ngia kijukia utuka kambiria mirandi ingi ya meru na yomba gwita bubwega na ndembije orora rikiameneke UDA na ugite thai gutikia makugwata mbaru na nandi baraba komba kumugambia nibo bakamugura paraba keja tumba kwariria tukomba kumeana nderenya nikomba kwithira nkirikira witie kwa emanto ya siasa igita ruri akinyenda amba kugia kamurumo kidogo kakunoka kidogo kiumia kana biere Lutere rongi wandini ankwene alakura ichi cha mochunji tombere gwititwa na mbere Martin Kome makasura ni MC wankwene none ine kura kunganirwa kowe akiuga kura ichi ringiringwa ringegera mupinzani wawe na baada ya kuganoka bakugwata mbaru mupinzani wawe kendaga atunywa tigiti ya UDA Inguri mono nonto nominations itathithikire igoro ndende nomination cia UDA ithithika kenda improve antu baba ingi wrong improve antu baba ingi bara iringanirite baba ingi opponents baba ingi bairinganirite na system bairinganirite kenda banchinda antiona tigiti ya UDA inguri mono nonto igoro ketha kura ni raringirwe barejite kwira ibu batona nonto tureja kwegera bonte na kirikiria makasi no gitari na omega na kwegana kirikithurano kia mweri jwenana karwira giti kia MC wandini ankwene na tigiti ya UDA kama kiongo ikithithitie opinion polls na research na ila cithithitwe ni intelligence na ingi chieta mpinzani yako 2% ndire na nyingi na chiako ni 44% hokia makathi decision yakyo na the sure and 100% sure tigiti ya UDA na confidence nkanengero nontu ura tugucindana nwe utengo gitirite kiama guku onyi bitirite ngo gikiama kumara kiejire na nyangari chiako imbrandite tuenda kumenya bau bangi ngugire ko bitirite kiama MC Wantima East Mutedia Moru na MC Wanyaki West Martin Mude kiongozi badabo baire barashindwe kire kithurano kia mushujo ne baugite bakarunga makuru irite bia obale arwiri biombe na kia mono bakagwata mbaru munini wa Rais William Ruto kuragite kia mutongiro mugongo na la kiongozi etite na mbere kuria ngavana Kirito Murungi atigane nawe na gutirorega kinya muthathaiya kira weta independent tena otwe kuwengo support ke baraba e kurenetia kinanganyiro ke MP to ya women lep otwe kuwengo support no to na man independent candidate to ta kere senator oni otwe ngo support no to buga kulwende nawe no to attend the independent the same case with ngaba lakini amero bakaona ngaba naona omba mtangugere atuitera bobo akaja ora toraitete egitaruri akoloka ba mweno to weta nawe tuaja ke president kuba I love Ruto so much na tulia aombi tuliwa to support William Samoei Ruto inatu eta independent to support William Samoei Ruto nantu imbije frage ya UDA bokira kiongozi yethwa eneo waturera tongeria betu ki siasa bora wa bonde ki siasa kumegitaria mwiralia kumegitaria murioki na mwankaza aiji itojojo to awe tupoejirite jamaji muthuri moria kiongozi tigana nani biu binge kabro bate twatigirira kabro mugutano ndene gakurine gatena kabro ndene market chietu chionde cho ithano itena market itena kabro itena ta twori interview moja biu tokero batu itogweti interview binge we tigana Martin muthuri moria kiongozi na ati uturiria maru katuriria njearua na kirinjo njimwirigi orora shindire mushujo ne ntereshanya kiweste oria karibanto leji gwita na mbere kumugika arigi kenda mwori jwenana chumerieni mono nabo chumerie kwa winge bombe kondura tauni George mwirigi ukimenya thina ile ciothe turakurukirira muchunjo ne jojo ukimenya mithange koyothe ira turari no muchunjo ne jojo lakini anto banya kiborombe kurungama naoni inkubura ibwega nyingi mono nkiugaga imbejete kenda tumba kubanga uria tukethea tukithithia
maendeleo yetu ndene Nyakist. Nkiripotera Nteto cia Weru, rekwa riitwa ni Mutugi Kare. Na nä kumwe kä Nteto ya kare tå gä kä ona kanya kakunoka endi ncokerete na Nteto ingä. Base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Kuli, skuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Nani unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Mpumi cha mizani Afrika ishiona netia nchamba cheto cha Mero idharete kumane na oritingo gebo ega. Seneta Mithika Lentore atweka namba mugwanja kirema seneta Kenya kumane na Weru Bwawe bakurwera kinyanire bothirikari shematora na kurwera kioto kya muinge atena ugua. Mubunge wa South Imenti Kadhuri Moronge kama shinani atweka mubunge namba mwenda ni akaunti ya Mero na namba mugwanja Kenya yonde kumane na ogaibo ega bwakigena kiambasare gukire kithomo South Imenti na wakibo barabara. Ibwega nontobogo itike timu ya Meru kwanza. Hope Space Shiners Limited turina rangi ya seal coat kuma Nthiguru na Ataki nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding ira itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kire ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja nduke na yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri nduke na yetu. Arania natwe gukurukira 0710-928-680 kana 0799-883-933. Turiungire Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited, uthongi bwa nyomba yaku. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Star Times Rembo TV, home to the latest Kenyan Swahili dramas. Wewe unafikiri unaweza shindana na Shani? A prominent family is exposed to jealousy, schemes and dark secrets on Nia. As Dr. Funike and Mama Kayai host unscripted true life relationship experiences on reality TV show Kupatana. Nia, Monday to Friday at 8 p.m. and Kupatana every Tuesday and Wednesday at 8:30 p.m. Save up to 70% when you renew your StarTime subscription and add on Super Kids package for just $150 to enjoy up to 10 extra kids channels. Terms and conditions apply. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku.
nitukuthondekagira rangi uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachu kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpuya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na nandi turi na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Na tuicokerania ati nindi kugeranira kwa no bati korotero wa kiara kire gutonyera ko muchunjo yake amakeyurie wandine mudhambi no bwetite na mbere na nindi muchunjo yonge uketera yekare kantu kwa njuma kiume ki Morris Maugura ndi gochwa giteke KMCA baina mu Israeli nyaga ibamenete kare kembio kinangava na mudhomi njoke ni onto bwakira kuga ne barari na njara kirwamba bakura cha tariki 14 neke mu Israeli na deterete gavana njoke na kuga kama ugware gidirite arekirea gochindo Martin Mugambi na Chunkoroki. Muchunjo wa kiama kia UDA ura waruthirwe tariki 14 mweri uyu nwothiete ugiukagia mpagaga kiri gicigo mbunge kia Mara. Kithurano kia wandi ya Muthambi gitejaniriitwe na kwathanwa gicokerwe njuma ino nyuma ya gukia mpagaga indito. Narification ya ithurano cia Murambi na gwiguru ithai cia uma. Na hata kidogo ona ndugote point no imwe ikironia why they are nullified. Kiri kwaraniria wetu na nyaga mu Israeli ura no MCA wandi ya Muthambi na kanite gutuika mubunge Kareke Mbiuki na ngavana Muthomi Njuki iba baombire gutoka na nkinya kwaragania na kuthukia kithurano giki. Mbere ndu akiwa ni ngavana Njuki atonyera ithurano kana ni Mheshimiwa Kareke atonyera ithurano mbere bugu nurongo Murambi iwata yankongi na mndu ndaga sindwa ataka gitumi ngote mndu ona mndu agwete kule mwe au akairwe kogwe ni just a scapegoat weja kubadukiria maria to gufa no reason no ndo ngwete kia bandu bonde bakwigirwa inyenyo utigi ntu no kimwe barura batuka bani batwikire batonyera ithurano. Muisiraeli augite bara bakurumiria mubunge Kareke Mbiuki na ngavana Muthomi Njuki ibura bachindirwe kiri kithurano gia tariki 14. Lakini ndairia ndu bonde bakwaria ni Njuki mwananchi akulega onoke gwatia Njuki ti Njuki akulega ni mwananchi akulega na mwananchi akudura mwananchi akudurire koguo ntukuona ara ngavana Njuki akwijira ntukuona Mheshimiwa Kareke akwijira ni mwananchi bakudura ntu na badura ntu bagucoka bakuluka liginkari weriuma kuno ntu ndikwerewa ni I cannot understand. Mbarire nginwe muchindani wake twe Morris Maugura uritie Njuki na mubunge Kareke Mbiuki batika thugutia gwikira kara kiri muchunjo yo kethirwo ri kunjuma ino. Tukwira Muthomi Njuki na Kareke Mbiuki bamenyage ona bokura jao timbiganu na tutikubakira na bati umbago tu influence kana beja gotoletera gunism yao na nitwibangite na tutikubakira tu antu alume tabobo ona boni alume tatu kogu interference yao tutimitikira ki nominations ja wetano. Nyuma ya Maugukwira matheta kiri ubichi cia kiama kia UDA Nairobi nwathiete na mbere kuinyeria mubunge Kareke Mbiuki na nkinya ngavana Muthomi Njuki iba batokire kithurano giku kenda bara bakwenda baumba gukuruka. Tharaka Nithi County Muthomi Njuki governor na MP wa area Mara Kareke Mbiuki ne baumbete gutonyelela nominations na baithukia muno nuntu kalaitha ta chogoria wade muthenya wa wena wethagira ni Karen asindaga wetano kethira Joyce agucinda riu na mbugo muthi ni Karen asindite lo ni Joyce agacinda kogu what is happening Muthomi Njuki na Kareke Mbiuki ni bathokitie nominations ya UDA ja Tharaka Nithi County
nontu na chia karige goro mtula na mbadrino ale monenkele certificate but inala sokerwe certificate ya nontu na umbete kusinda na more than 4000 votes. Bairi baba no abathiete na mbere kuga bo bari tayari ikithurano giki kana muchunjo umba gucokerwa kenda kariba umba kumenyara umaburi gugutirwa kwina kanya ka wamba noko gegwikaria kula nontu kula na jo tugekaria na agents bato kumenyana tuko trust na process yu ningwetikia on Friday ikethwa very fair na ningwetikia gutidwa kwina complaints on Friday nontu na kiama kiongwani kumenya kwale na interference from other sources na nimbijo na bonde bako take caution na bakaleta measures ya ku guard Nteto yuti kaja kusokeleka kaili. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Namuthenya yorwari gavana kiraitu murogena chamanite ne kuru kuma kire kundi mwanya Ntere Chiaburi kire mubango yotaweza yorethiretwe kiambira ninkatha kia Priscilla Murongeni kire mutumuri yora ni ndipo minite mubango yo murwiri gitekya ugavana akabira mwangaza jo kugambye kuruna njira ya kubaninkira gumboots kenda ona kura check yao na boro ni weti na mbere bora kwa tonde tabakiwe ku myaka 5 moira kirigana ukari muchimani one yona na utwande ikinya kuru kuma ikundi na mwanya mondi ne cionde gicone ke buri ni bamukirite mataro ya gikigina getaweza gira gitongeretwe ni Priscilla Murungi ura ni nkatha wa gavana wa Meru kia thogi gira gikuigitikirite wandini ya Kirunari atongere kathomba kuma kithirikari ya kaunti ya Meru bakiringira gavana Kiraitu Murungi ndebe anene na kumeneria baraba kuthumbia wathani bwawe ucokia mkono na tukera Kiraitu asante no tubo mucokia ringi no kendende leo tubangira mantu ya mea na araura no kona antu iba kuthiurunga buru iba kuthiurunga mrengeti na matrisi na ba thiurunga bio bare ya babo elera tikari tu ambeo no tubitiko urobiani bire ya kindogo boy ya bukelerwa antu basietira kiteke kina rangi ngana so pukairo bwekira suti mutongire nate gona ngugichiawe na turogera ute muntu gaichira kabutine kaida kuntu mbasi nene ri kamata muntu onde kinya muntu wa yundi ye wawili baro ito mukamata waondi ye mwa machungwa ito mukamata aya twena women rep wetu kawira Mwangaza thene gawera atenda planning thene gawera nde mwegoro ywe no tukawera no mama my sister me no mukuru kiun thene gawera atenda plan thene gawera offices ya atenda kona yare ekuru wangwendo bura twenda mtura kwa accommodate antu bangi mtura ugire first rende ate wene mbetiri kati nda kama tine Kiraitu na nakwaga ndoni shaitani ashindwe eko ipo kwenda program hii endelea tuliuga pasite naye we shima yawe sawa sawa manje mtona atena bwa kuga no tongo gichi gwitwa jaga twera ugate World Bank kuthithia ngugici ugate anga bao ba kuthithia ngugici World Bank gankwire mamgwe World Bank etwero miaka mingi mbere kinyo chiarwa mwekuru tuje botethero bwe no tha boli alitinguge ibyo no ntenyeto bwetete aja kenda bwetegera menkenge ere keja no ntubukega bokurukia gavana Kiraitu Murungi mbesi ire gikundi bukaegwa ikethro ikwongereka Lucent Oncho ni mwekuru wa munini wa gavana kaunti ya Meru twethere twena wisdom yetu tukeya kwirwa mantu tukailwa batu twaililairia twetiane tukauria ina atumbikia kuona mutongeri omwe ya Kiraitu tukawinya tukalionge kwawe tukone mantu yarabwithakia lakini nende itukona bura tuonete na itukona maendeleo first nende Priscilla Murungi omwe na gavana Kiraitu Murungi bairingira ndebe anene na gutariri imwe cia ngugira bakarita gipindi twetete na are kinya bamenerete miaria bamwe batongereja kaunti ya Meru mubango ja towesa ti mono mantu ja mbesa katwenda mono kuthomithia mwekuru aethero agisi acceptaga na agisi etikageria uguo riu ukenda bwendelea na mubango jo na first rende no mwaka uthureo tenga bana Kiraitu Murungi mugeni mantu na yakuru kinyira nti mwekuru aise ama womanist ndairo bange bakiuga mwekuru tembetiri urumbuga mwekuru imbetiri kokande tirembetiri ya narua kiabone kienu ndikabana Meru negara antu bakuru ekuru na akuru mtura kinyama ka 65 witia I take care of them onde da kuita milioni 300
tugitira kubawe insurance muntu ageta sibitari nyoro kona wita kirwa geta no atugwetwe lesha Nke reporter Weru TV kuma kirwa gisiwana kebore mbeta mawera kerigia Urokurira getekio ngavana kaunti Tharaka Professor Erastus Njoka nende niwe kwithirite akethira akiokira kibendera ya kiama kia Jubilee nyuma ya kunengirwa tikiti ya nagweta ndebene mweri ne yona na bangi baranende banengire tikiti ya kiama gutena nkanja ni oroguchwa gitiki mubunge we grupeni na kambanja kia useneta ne Paul Mugambi obunge bwagi kisio kia bunge kechukia gamba ngombe ni masikirito bunge Tharaka ni Dr. Mutegi kabisani na bunge pamara ni Lawrence Gitonga Kaburu no bongo Samuel Geshima na utumanyi nkuruki Kere kuthura arwererite mwanya na tigiti ya kiama kia Jubilee utongoria bwa kiama giki buthurite gutumira njira ya kuria guge bwa akaribakai bantere mwanya tabu opinion polls na nyumani arwereri babu bakaraniria na kugwatanirano akajokia tigiti enu. Tigiti ya kurerera gite kia ugavana kaunti ya Tharaka Nithi ejukitwe nura are munini wa chancellor wa University ya Chuka Professor Erastus Njoka atari na wakumubinga ya mubunge wa Ekro ya nenkerwa Penina Kambanja orabara nganganagira yona Anita Nyawira neo ya useneta ya nenkerwa Paul Mugambi bantu ange chekunga bantu mala kangagia ntu ni maulire kia amani makangalia ntu matiga mathukangia lakini tio turirinde na nituripete kiama giki ni kenda kigena binya kabisa ndaraitha biama bionthe bia bireku biena ruko Kambanja ndena corporate experience over 15 years ndenda gukara bantu atheru koguo ndona Jubilee nyonyombera ntheru na niongaruta wira bwega. Tigiti ya kuruirira giti kia mubunge wa gichigo ya Chuka egamba ngombe inenkeretwe masekrito urabara chindanaga na Pet Kemiriti ya mara ya nenkerwa Lawrence Gitonga Kaburu ura aijekene muno tabongo bantu a Hassan Kithenji neo ya Tharaka ya nenkerwa Daktari Mutegi kabisani atari na wakomubinga tukaragia mantu Tharaka ni tuwatanite no tukagita kakangia ntu babaduragwa batichwagira antu Tharaka Nithi badia bakaurogu bakatwika ni ai maiso bademi na twakuruka utie muntu nomwe wa Tharaka Nithi atake wata fainda kinya baba kawa kinyabo batikagena wasiwasi no ntu tukabaswira njira akari ibarutete maoni mwanya makonie uthurani bobobwa kiama kia Jubilee system enu Jubilee ratumire ni mbega antu mau marathurire kuri kiama kia Jubilee mali sawa tariu kuthura muntu ta masekirito ali sawa compared to petike ura alamupingaga maoni mama nalothirwe Jubilee ntekuona makebwa nuntu tutalothire uthurani wa mucunja ungwa ura tuleza guchagura tumenyo gucinda nuriku kubwa nuntu riu ni kuthura muntu utekuendeka unengera muntu tigiti tutemubetukitie twetwio bate kubwa mucunja uyu mararuthire besa wa gwikira masekirito na kubwira bantu bau ugikompeana na petike masi agaturutira wira. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka egamba ngombe mbita wa Samuel Geshima. Urokurira gitikio ngavana kaunti ya Embu ni kivuti akali kiameri ya gisiasa nyuma ya guketha John Mushiri orara cha gitikia corona kinyora cha gitikia corona Margaret barabara ya muchujo na kiama kia UDA na guchinwa nende gutwika bamwe tambaru kiriro kaitano kwa tungeri mu makanisa amwe na siasa kaunti ne ndibori akari bekethiri na ukiri kenda kwithira kwino kiri kaitene kanende kakithurano rita moneki na chunkuruki Leni Kivuti na uria urenda giti kia gavana wa kaunti ya Embu ni ugukirira makiria giuteti vuva ya kugwatwa mbaru ni mumbunge wa Manyata John Muchiri na MCA wa Kithukio ni Welona Margaret. Ino ni vuva ya ayairi gusindwa thiini wa nominations ya kiama kia UDA varia Muchiri arendaga giti kia gavana na Kemagi arendaga giti kia mutongoria wa atumia. I can assure you, Leni, we are going to negotiate. Takuwa ni ndithi wa UDA.
Govando akwa mwelekeo. Na Uhuru ni yengi. Tumekosa hapa juu ya kushikilia deputy president. That is why Uhuru is not frequent here. Auganga bana no ndwarere ne tondu ne kengiuretia gitenge mweshimwa muciri we twarutirwe tukauga atia tatiine murie kwae na ene mwetete incoming governor nena embetete mweshimwa arena incoming governor. Mwenari wake Len Kivuti ni uratara ekari a Embu gutigirira ati ni macagura gavana uria uri na kioneki gia kureta mirandi ngurani ya uthii wa na mbere thiini wa miena ngurani ya kaunti ya Embu. Hata pesa ya kaunti aikui itevecanagwa ni president wa nthi ivecanagwa kuringana na katiba ya Kenya. Mnaelewa hiyo? Kwa hivyo hiyo mambo yote ni tofauti. No mukavetia president wa county ni mwathina. Tondu gutiondu president wa Kenya agauka kumwikira atha Embu. Atongoria a kanitha vamwe na agiuteti wa uguo ni maratara ekari a kaunti ya Embu kurumia thayo na urumwe matakuroria mutongoria uria ugatonya wathanire. Wanona rusite ndukaringie mbara ronje. Ni twari uvoro wa Embu ucio turekie no uvoro wa Ruto ucio ntutigane inaguo. Tukaringie mbara ndoe. Uvoro wa Embu gutio atia kana atia nirarega ucio ni twikare avande tuvange. Tunataka watu wa Embu wawe na nini? Na amani. Na yule atatawala atawale. Kama Ruto ni mtoto yangu. Akishindwa katika utawala ni sawa. Lakini tusianze kuimba atashindwa. Raila mkitaka atawale na mambo yake ni sawa. Tutavumilia. Ni maragia miario ino mari mwena wa Kiangima varia kurai na mathiko maithe wa muciri. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita kwa Rita Mwaniki wa muciri. Nengine kuni ati siasa chekindureyo nijokete mwerekera yongentere chembe South naranende muri wagite kya bunga Jack Smart na tongeria bange bamatora bakuria siasa bamwe batigiye gutambya Nteto cya urongo ati ni mutiania bari wa Jack Smart mukari na mubiachara wa mawa egembe South na baranende baguchwa giteke batibatire kwedera bagiga kemyario yende bachamaninde bene Dennis Mugendi na utomenyithia chunkuruki Bani akiama bamwirigajwa akira ngondu igembe South baria basemanitie kutharima umwe wao tawe murwiri ubunge Jack Smart kenda ajukia utongeria bwa gicigo giki kithurano ni kijite nabo na urumwe nibakanitie aregani nawe gutambia siasa cia undurijo urongo bwa kumwita mutigania na umabujikene ni muigembe umwiru mukari wa maua thaene na kiria kirio kethiritwe agitethia nkia icigone bionthe kurio tigania na imenti mathithia jakiao akuate tigana na jo baitie kana bename ikande na kuirwa ko kuingi sana no ntobwa family yetu family yonde kwa jumla musi wetu yonde wire ayo akira ngondi kwa jumla uraba ombete kuitoria ruari bebonde kun support na imbetigite no ntupa mwathani ketharimo kiu kionde ndaomba kunenkerwa kitike Gembe South ingwetikia mwathani embere ampake wou bio tubeta Njaki mutiania Njaki ginya wetwa mutiania tika na wetwa muyembe tika na wetwa kinya muimenti tika no nto one thing Gembe South ina cosmopolitan especially here center ya maua ina kabila cionthe wetwa wetu nyamjaluo wetwa wetu nyamukaligini na bai mwetu no kumeana nto bambi babu anto betu ba maua na bai Gembe South ngwenda buchoge mathoni na nyuma 2016 2017 yangu kwe muntu wairero nyumba ara kenjai na negeletwa atengo I family yo Njaki eta aramwakira nyumba na achoka mutiri ntovia kuria na amure itanda na amure amatresi amuthithiria manto yara muntu athithairwa akaigwa neri ko kya kwithira utethio kura Njaki atethacia
atethia outside no ndo na atethia antunya ba me constituency we ibo ntwa wito mutiania njaki we mutiania wau na twiko eta mutiania no eta mwembe no eta mwimenti matita yonthe etwa it doesn't matter iyagaria ba ko bandika akithira burachwa muntu enkoro embe anthiyi ona number 1 Dennis Mugendi, Weru TV, muciĩ-inĩ o Maua, kaunti ya Meru. Wendia na uguri urete FM 96.4 rumuri rwa na kile biachara nyuma ya matheta kumira kuma kila memba basako ya menyati batikwirwo nende ya kwina mogaruku kya mene kiune kinya kuria kwanirwa niure kya makeki wetithia na mbere ngirekano uria bwagituo kana uria bwagituo kya mauta kirekethirite kya larieto nende kwirwa riba chemanite na tungeria mona memba ba kyo na ibabuthite muchemanio yo mwaka kwaria matheta ya memba bao niara nende bagugite nibarite kinya mukobo irabethirite baina yona baria bagutambia Nteto cia urongo bethira bakirekana na cio rimwe muthuri murioki no tumenyethia nkuruki nimekundi kumegushimiria na kuthaba kimeneria utongere basa kumenya labo gite atongire baba ibakuthaba gitite sa kweje bubui na imdo jona arua atongire baba ibedita kamba sa kweje menya bakenda gwika mantu erune alaba gwite kinyani megwite kundi giki ibaregete kwija tamene jura jugweta ni barachi mukarigite wamenya sako bintu kira kia turigaria akore antu bara betere mativine bareta bararia ni amemba ba wamenya na baria kwa niaba emenya na tugwitora betete baraika report ciao ki director arabera ibetere bagetwa ntuku jenarua na ibaregere kwija na antu bau ibomenye kundai na batwe sheria mbairo cia menya sako ni kuthingatawa na ni menyawa muntu abati kwithwa member akariate bakirotera muno gikundi giki ni kirabe kugwe gitongeretwe nura wari mukarigite wa karaja wa sako ya menya nkaroba Mr. Manyara please nareke kuthukia kiama nontu ari chama ni ayukira 52 million komitira atire ni rete mwaka 46 million tutire na balance ya only 6 million kuna arake kuwa komitete ritango nontu myake wa atutia etano ni tombete kuria 46 million na balance rate tire ni very few ni otukathire this ya murungu atutethia kenda tumyakubangira kiama boya na tumyawita na mbere nintene ntatombikia kwa former chairman na igundi kyake please iba imenya services ikanya baditengwe na on development ira tukabu with starting 2023 na itwe twina ngari ire irite marandu jau ukeja kwithirwa antu baba batiri ya marandu jetu babwiri gwikwa kotini bari mbeca cietu kenda kinya batu tutetheka turi ya memba babangi angu antu bau bari mucemanio na au bari mikora no ntu baurira mbeca cietu ibo batumite members bamwe bari gwithina ja no ntu mbeca wejawa o chairman Manyara wato kuthurire une kimauru tuna mwenda nchibe tokuthura une kimauru uyo tutethia lakini waira ura tuthinia ureta mbeca cietu na kuringana na Sande Mugambi abitha wa county urungamirire mantu ja cooperative augitewe na gwatitoge ni gikundi kimthiro na arua na kuria gwicumiria ini na gwatite ripoti atantu bau bateta tiagama menya sako inderirwe ntu betika ntu inde betikite ne kinya baruga yaunde na yaja ibambitite muchemanio da betika da berebeje muchemanio na arua baigwe mathabu ja kithomwa na betho be na kiurie borie na benda tuthinkwa yari tuthigi na ritu beta muchemanio batireja na after consulting the management iturejera kumenya ntu bondi te members bara bainge be na kinya mbecha iria baunite kiama giki na for example ura wari chairman wao ugwitwa Manyara na gwitwa kiama ki 350,000 methene okuona twina audit report ekuma 2014 kuria baumire twina audit report ya ngari cietu chiri aja punka ngari ira tugitaburia dividend ira twejene
na ira china challenges ira tutejene tukereza memba betu ne ataikarikana na atagwakari so gutiko tukurigiria kana gwike tukwitha katwenda gaki kwithwa kwina mutaratara na tutogo tutumbo chokia mantu gwita TV ne twinda tukaraja antu bando katwite a memba betu na ibwega nuntu a memba betu ibombite kuumiria mwanka betera ntu kwena arua kenda twaraniria uoni ya memba inkubwa kya mayetu kitite bwa nontu kinya dividend cietu ni cietabo ya na inya de kurare ya COVID-19 batu twatumairwo mbia cia dividend cietu. Inkiripotera Weru TV Bitamuthuri Muriuki. Wendia na uguri urete Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Nteto kuthatuke gatanta kienda chetoro wa iruare ende karigano ntuko ya kalono kale kamwe na rito blessing kawira ndio riana bairu thene kuyana benda kuthoma ende goketa kimuturi mwarimu eta kambura mwiro nkwenda kuandika composition wa makira kambura amwiro tithina ngakwira byo kandiko koniri ukaretanga kumakira kambura mwirende mbere pio ndendo mbandikire rono okonie mpaka enu irana beta kaneta wa maikat amuri ao na mwarimu mbandikire rono mpaka eto amwira ye amwira obu amwira ye ni onkwenda wandika kawiro kwa na mwira isasa nkareta rukiri runene rukiri akeya karatasi ka therio TV andiki amuri ate otirandika amwira mpaka eto mam na yugiri kya kwa yoyo nango kembira mbandike rono rwege mpaka yoyo ndi batu tempaka ibonto na karatasi ka ikatheri kitheri bandikire composition inge atsemania baba kwira Maureen Kome no kare monene to madede orobweru ari na ngetwa Phineas imana tukitha tukiota na irare uru murungu embere